COVID is the only instance where oxygen is required. Oxygen could be required in mostly all serious medical conditions and emergencies where there is breathlessness and respiratory problem. We even learned that a few puffs of pure oxygen could keep us younger and the skin glow. Pure oxygen keep the children more active and brighter. Dr. Oxygen generator does not need battery or electricity and has a long shelf life. Dr. Oxygen, a small analyte gadget, is not only for the hospitals but for every other public places and health centers, school, gym, clubs, and I would say every home. It is very affordable and a must-have. Kawai katrok khan arshaka kabadon you register number AS not Iway LC Iway South San kala khongpong hapadang ka surok ba kasnong sang bangla katay ka jingkala khongpong katay katrok kalaja hakapor nru baje janmet menta kasngi ka khatwai tarik unaitung katay katrok katay ka blaket yu japot bad umaida kabada kispa berni kabawan ket na Siliguri bad kabatmu banli penhap syaselchar katkum balayo lum jingtem katay katrok kala khongpong day nakadaw ka jingna state palat jong driver jong katay katrok kabala pelong hadu bau teu driver umla shu bante lakam ka jing state kabala pelong ya katay katrok ban kala khongpong hapdang katay kasurok da kaba kala rengkang nakawai ka benta jong kasurok syakawai pat ka benta jong katay kasurok hakatay ka jingjau driver jong katay ka kali ulaman saujur balara no marmar yu usha civil hospital nongpo daki bor pulet ke badai pe ya kanai ka benta na ka benta banyo ya kilat jing sumar लोग सिलीगुड़ी और ये सामान कहाँ रखना जाना है आपको सिलचर सिलचर जाना है आपको कैसे हुआ फुल स्पीड हुआ था आपका गाड़ी क्या स्पीड में था क्या आपका गाड़ी स्पीड में नहीं था तेरे माइल में मिस्त्री बनाया ये हवा सोचिया रहा था मिस्त्री बनाया तो फेकुन से साट दिया बोलता है चल जाएगा नहीं जा ताकि इधर में 20 माइल से आगे कांटा से डाउन में आकर